Mwongeye kuramuka neza mwese kubakomeje kudukurikirana kuri Mutarama TV, twizere ko mwaramutse neza ndetse mwagize intangiro nziza zo ku kwezi kwa karindwi. Turi mu gitondo cyo kuri wa kabiri ku itariki ya mbere y'ukwezi no kwa karindwi umwaka wa 2025. Ndabaramukije mwese, mwaramutse mute? Natwe twaramutse neza. Hanyuma reka mbabwire rwose ngo abantu mwari musanzwe mudukurikira ku Karabo TV mushobora gutangira kudukurikira hano, niho twimuriye ibikorwa byacu, hanyuma mugakanda subscribe, mugatanga ibitekerezo, mugakanda like, ibiganiro byacu bikanabisangiza ku nshuti zanyu, ubundi ibintu bikarushaho kuba byagenda neza cyane. Hanyuma mutubwire uko mumeze nuko mwaramutse mu mwanya w'ibitekerezo, hanyuma nanjye mbafitiye amakuru menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Nyuma y'uko iyi ndege by'umwihariko bivugwa ko yaba yarasiwe muri Kivu y'Amajyepfo, ikomeje kugenda ivugwaho byinshi, amakuru y'imvaho dukomeje kugenda twakira dukura ku masoko yacu yegereye igisirikare cy'u Burundi aravuga ko iyi ndege yari yarungitswe cyangwa se yari yoherejwe na M, ariko kugeza amagingo yanganga ikaba yari yizanye imiti ndetse ije no gutora abakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ariko ikaba yaje kugenda iraswa ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za FARDC ndetse na FDNB n'ingabo z'u Burundi. Bivugwa yuko kandi indege ya drone yaje kurasa kuri iyi ndege nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ikaba yaje kugenda n'ubundi turukana mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi bikomeje kugenda bigaragara mu gihe ubona yuko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ibi kandi biranajyana n'itangazo ryamaze guhita risohoka rya 23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nyuma yuko akayo gakomeje kugenda gashoboka nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi byose bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga ku bigendanye n'umutekano ukomeje kuzamba no ku butaka bwa Kongo, mu gihe abakurikiranira hafi ibibera muri kino gice bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Hanyuma ndaza kukubwira n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters birakomeza gushimangira by'umwihariko ku bigendanye n'ibizakurikiraho nyuma y'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasezerano yasinyiwe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyizweho umukono no ku ruhande rw'u Rwanda n'umushyikiranganje w'imigenderanire ndetse n'ayandi makungu Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na mugenzi we wa Kongo Madame Therese Kaikwam. Turarebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa muri kino gitondo. Reka nizere ko mwaramutse neza rwose, nizere ko buri wese ameze neza, buri wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. By'umwihariko rero reka mwese tubahereze yambo abariko baratwumviriza bari mu Burundi, abariko baratwumviriza bahereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko reka tubifurize kugira ibihe byiza cyane. Abari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi, abari ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mbifurije ibihe byiza, mbifurije kuzaha mu karonka muri uku kwezi kandi amahoro y'Imana azakomeze kubana namwe. Niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwire ngo nyamuneka niba utameze neza igihe ni iki rwose, kugira ngo wizere yuko uyu mwanya niba bitameze neza ejo ibintu bikunda bikaba byarushaho kuba byagenda neza, bikaba byamera bikaba byagenda neza cyane. Nyemera rero by'umwihariko aya makuru tuyahere hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo hiri havugwa rero inkuru zigendanye n'indege yakorowe, bivuga ko yaba yakorowe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC nk'uko bigaragara. Amakuru yakomeje kugenda ajya ahagaragara yavugaga yuko iyi ndege yari izanye ibikoresho bigendanye n'imiti ndetse n'ibindi byo kwa muganga, ibizanye muri Kivu y'Amajyepfo. Icyakora amakuru yavugaga yuko kandi iyi ndege yaba ariyo mu batabara imbabare cyangwa se mu miryango nka Croix Rouge izwiho gutabara imbabare. Icyakora ku rundi ruhande hakomeje kugenda havugwa byinshi, ubona yuko n'abanyamurenge bagiye bagira byinshi batangazwa. Nyuma ku mugoroba hari amakuru yakomeje kugenda avugwa rero yavugaga yuko iyi ndege yaba yarakorowe cyangwa se yararashwe na drone yari iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugera avuga yuko iyi ndege by'umwihariko yaba yarakorowe, by'umwihariko yarakorowe n'indi ya drone yari iturutse mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yama atumenyesha yuko rwose kubwo amatohoza baramenye yuko iyi ndege yari izanye ibikoresho by'umuhari M, ariko kandi usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma ngo yari izanye imiti ndetse no gutwara abakomeretse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bituma rero akayo kaza kumenyekana biza gutumira siko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Amakuru akomeje kugenda by'umwariko arimwe aravugwa by'umwariko ni amakuru nyine agendanye n'indege yarungitswe n'uyu M muri Minembwe, aho rero by'umwariko yari itwaye imiti ndetse no gutora abakomeretse abo muri izi nyeshamba zikomeje guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. None ngo ntabwo by'umwariko yaba yararerewe izuba, kuko nyine ubwo nyine yahise ikororwa irashwanyaguzwa bikozwe na FARDC ndetse na FDNB, igisirikare cy'u Burundi, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyuma yaho umwari M23 warahise usohora itangazo ryihuta cyane. Itangazo ryarasohotse ku munsi w'ejo. yarahise isohora itangazo ivuga ko FARDC FDNB batariko rero by'umwariko abakurikiza agahenge k'amasezerano yaberewe by'umwariko i Washington DC, babandanya ibitero mu bice byinshi cyane nka Kamanyora, Kabare, Kigongo ndetse nahitwa Kadasomwa, Nyabyondo ndetse n'ahantu abantu by'umwariko ngo bakaba bakomeje kugenda barahunga ino ngwano, mu gihe ngari ingwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Mu butumwa bwamaze kugenda bushyirwa ahagaragara kandi n'ubuyobozi bwa gisirikare, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa FARDC, bamenyesha yuko bazakomeza gucunga umutekano ndetse no kurengera abaturage. Bakavuga ko kandi biyemeje gukomeza kubahiriza agahenge, ariko bavuga yuko mu gihe hazamenyekana ibyo ari byo byose bishobora kuba bizaba intambamyi y'ibibazo bigendanye n'umutekano, bazakomeza gushakisha uburyo rero n'ubundi bashobora guhangana nabyo, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi byose kandi bikomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara ubona yuko ikomeje kugenda itera impungenge, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda birutse gushyira umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari ku itariki 27 Kamena 2025 i Washington DC, mu gihe by'umwariko haditegerejwe gusinywa amasezerano hagati y'abayobozi ba Kongo ndetse n'uyu mwari M kuri iyi nshuro by'umwariko azabera i Doha. Ariko se harakurikiraho iki nyuma y'aya masezerano ya Washington DC? Reka nabyo tubirebere hamwe hanyuma dukomeje kugenda tubisesengura. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ngira ngo mwese murabizi ko muri iki cyumweru gishize havuzwe inkuru nyinshi ku bigendanye n'uburyo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Amerika, hari ku itariki 27 Kamena 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe gitegerejwe gusinywa amasezerano hagati y'abayobozi ba Kongo nk'uko bigaragara ndetse na AFC kuri iyi nshuro z'umwariko i Doha. Ariko se harakurikiraho iki nyuma y'amasezerano ya Washington DC? Intambwe ya mbere igomba guterwa mbere y'itariki 27 Nyakanga 2025. Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bigomba gushyiraho rero uburyo bwo guhuza ibikorwa, uburyo rero n'ubundi buzakorana na komite ishinzwe gukurikirana ihuriweho izaba inarimwe rero umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Amerika ndetse na Qatar. Inama yayo kandi ya mbere igomba kuba bitarenze ku itariki ya 11 Kanama. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kuri terre, hari ibintu bibiri byihutirwa, harimo guhagarika umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda urwanya ubutegetsi bwa Kigali uzwi nka FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi bikorwa bigomba rero kurangira mu mezi 4 mu byiciro byinshi nk'uko bikomeje kugaragara. Amezi 3 nayo gusenya FDLR. Icyambere hazaba rero icyiciro cyo kwitegura by'umwariko cy'ibyumweru bibiri cyo gusenya ndetse no gusesengura ikibazo, kumenya aho rero abarwanyi ba FDLR baherereye ndetse no gusangira amakuru hagati y'impande zombi. Hanyuma ibikorwa rero ibikorwa bizatangira amezi 3 yo guhagarika abo barwanyi ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Amakuru agera kuri RFI avuga yuko kandi operation ihuriweho na FARDC ndetse na DRF nayo ngo irashoboka cyane, ariko kandi bizagomba gufatirwa ibyemezo n'ibihugu byombi. Hanyuma kandi ku rundi ruhande rw'ubukungu hateganyijwe indi gahunda kugeza by'umwariko ku itariki 27 Nzeri, gahunda yo guhuza ubukungu mu karere igomba gutangizwa. Ikigamijwe no gushimangira kandi ubufatanye by'umwariko ku mutungo kamere, ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Nk'uko bigaragara imirwano ishobora rero gukomeza igihe icyo ari cyo cyose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umutwe wa 23 ntabwo wo wigeze utumirwa rero muri ibi biganiro
bya Washington DC mu gihe mu mpera za 2021 n'intangiriro za 2022 wongeye kubura imirwano mu burasirazuba bwa Kongo ukanigarurira uduce twinshi two mu ntara za Kivu, aho rero ingabo z'u Rwanda zakunze gushinzwa gufasha uyu mutwe n'ubwo u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma. Ikibazo cya AFC kandi cyoherejwe mu biganiro bya Doha, aho ibiganiro bikomeje by'umwihariko bigamije by'umwihariko kugera ku bwumvikane hagati y'impande zombi. Avugana na RFI kuri telefone, umuyobozi muri Institute Ebuteri yo muri Congo Pierre Boiseta yavuze ko amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda bidasobanuye ko rero by'umwihariko bizanze bikunze ari iherezo ry'amakimbirane, nubwo muri aya mezi ashize hagaragaye igisa n'umutuzo. Uyu yagize ati M23 bigaragara ko rero by'umwihariko yarushijeho kwiyubaka kurusha muri 2013, ahantu igenzura ni ingenzi cyane. Birasa nkaho bagerageje gushyiraho rero ingufu zikomeye mu gutoza ingabo ndetse n'ibindi, kandi ibyo ni ingenzi. Bivuze ko rero dukurikije amakuru dufite mu gihe cy'ingamba zose zatumye habaho gufata ubutaka n'ahanini by'umwihariko ingabo z'u Rwanda zari ku murongo w'imbere. Ku bw'ibyo M23 rero ntabwo byanze bikunze rero yerekanye ubushobozi bwayo bwo gukomeza amakimbirane kuri FARDC nk'uko bigaragara. Ubwo igisiga rero by'umwihariko ni ukureba niba koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izashyira mu bikorwa rero ibyashyizeho umukono i Washington DC, ikatandukanya ndetse ikanasenya umutwe wa FDLR